so when you saw washing and I wish I had say and let's say and that's so cool and a special day at the ma Asante. My son said Otumfuo Osei Tutu the second and the 74th birthday Thanksgiving in our and so at the Kessie. And then so at the Kessie to wash I has said yeah, let's say any video brokra. Nananum ahemfofo ahemanum etimi abahase ti all media Ghana TV and any team yes so yabase ye ba betwa na say di bibia a church mu na yes musumahu sene akwesi day yetimi celebrating no ti video we kwaso na wona yentina na hwe na ende ubetimi so feel free so be drop your train nyina ato comment no ase ti ye ni twa obi so so yebetimi epinchen no na ye ne no ahwehwe nkomo kama. Okay. Pacho. Okay. Pacho mo ya infa. Pacho ye free Accra. Accra infa. Damashi. Damashi. Yeah. Okay. See, and then a camp send them. And Otumfuo Osei buy. Okay. Otumfuo Osei Tutu and a mobile. Aside no say any ne birthday at Thanksgiving. Okay, yes, and so ya kwesi day. Betimi aka ho abakosem kakra atwe. Betimi aka akwesi day no ho abakosem kakra. Eye afasha Asante man eye afasha omudi kai tam omudi dentrafo nyantokwa omu do overcome the dentra. Formerly they were slaves of Versa State to the Dentrans, but they beat them through Osei Tutu the first. So they try to remember this occasion every 6 weeks in their history. Okay. So that's what I'm saying. All right. Okay. Mo ba ye hwemo mu nyina mu fita. Fita e na mu soasoa yawa. Mbetimi a che ya se kaka. Dade. Omu nyina hye fufuo e na bi mo soa yawa. It's part of our tradition. Amamre custom. Okay. That's what eya mamra ye say ebia ye di afasha we enyama bi mu ayeye okay nti na ye di aba ha okay all right yeah better welcome. Okay. Sene ye di kai etwa mfonyini ekyere mo ma ye ne omo etwetwe nkomo omo free nkranman mu e na omo so etimi aba so omo de omo support e de ba betai e Otumfuo Osei Tutu the second the birthday wodi and the Thanksgiving na say enoa e na e koso no wo so o asem bia na say we jai e de ato honum ye ni busu a say ben chow bi na ye ne no atwetwe nkomo all media Ghana TV so any. Oh. All right, let's just say we share the Chegboya na ni teki and kramai hene ono so e na eba no just say Tutu etatai yeah they say no ne ho asem ni teki ona camera no eda ne so na just say oba no yeah.
Yeah, na say ni teki nkan man hene wono na camera no dan ne so no just say onut Otumfuo de omoye na fufuo ye pa ne birthday nyina ofri nkan man mu na just say waba Asante mem ha wone no ababedi from kamera say wababedi by 3 days scramble wa ha say just say wone na edi nti say nem so yeah Thanksgiving dia was so de animonyam de ba betai na chi na just say bibia kama na bibia ekoso na totin. Yana. Adankreja my hand and penny for no money ever. Adankreja. Our man's here, also the choir now. Okay. Adankreja my hand or none of him I didn't penny for. Okay, all right. And it's now by any. So, and I consider Cassia, I around him so what you in fear at your soon and night. About for a vengeance, so in fear at your new enemy. 25 years golden stool. And it's 74 years anniversary. I don't think I'm than Kedamai, Yapian woman. Okay, all right. We know, yes, and they can see it. And they be mati by Omunimu, Ubetiacha, they see and I celebrate Amphibia Mono Aquasida, a woman crown, a woman crown. Nana, the Cassian say, a Shia, Nymphia Adronum, a Bibiano, a Shia golden Jubra, the Fana Cassia, a Jafana de Cassiano. Na yewura be iskaja a go these two na tete no conference boy am yakodi ya na we yi ene yewura be yi ade akyere na fe wa shafa kase ni ntine na ama awiase man nyina enya Asante fonko anwona fo ha enkran fo ha igbe fo ho bunu fo awiase man mu nyina wo menhia ha me no kase we de ye be na was ba wo asem do ha be station be all media yo me did na je kum dia wo me tia Asante man na Ghana man ni wiase man nyina yeah that's it okay okay akwa betimi ni wa twetwe ko kaka ka chodi ni say yeah friend me Oponchetu ba che wo free free me ne adankranya man hene ene lam okay na say ene no munyina modi monyam e ba betai Otumfuo echi ana no a pepe person e wo kana okay wo betimi amaye abakosem kakra because ene ye Otumfuo na woda ne Thanksgiving na ene so ababe ade kese e wo Asante mem ha say wo betimi amaye abakosem kakra abakosem a metumi di ama we say Otumfuo ebedi ade mfie aduonu numu ena we say mfie aduoso nan enti ene so asa ba be ade akoside kese ye di na fa enti na Asante ahemfo ne ma hene nyina ba ye ba be sum Otumfuo na ye di ade matete say say ne Otumfuo ba be yi sikadwa ko bia na seska Nuaba, eno dia bia ni aji eduru ho no mo a eduru ho a ansana ya hu se sikadwa be pie dia okay me da see we thank you
me. Atu. What is that? Yanko ado makaba. Yeah, me. Ene do ba. And that dear wa with him na adakase. Na na Asante. And ya ma me. Okay. Wo dia adakase say nyina be born that chido. And I ba. Why fe? Das. Daudi ne say. And na tapo ku atoropo a. I say. Na tapo ku atoropo a. Na omo be nyina ye hefa. Na ananka awe hene. Na ka awe kuma. Na ko Okay, all right. Yeah. But you didn't say. Nana from Port for years ago, why he not charming? When you are here, Chiami. Yeah. Okay, wait, and a young Nayashi Moha, your person would say at the Quintia and then Mabaha. And a job on Aji and some Asante Mamre, Yeura Otumfuo, Obetra Benyason, Sikajason, and Fiadio Nunum, who has Asante Memoir, and we are singing and yet this a fashion. And we have no more banner, and yes, Asante Manqua, a chichi bench for our hand. It's an hour expect to say then I Yes, dear, this how do I live. And now I will hear TV, and now hear videos of Kosovo. I say, when he and the say, I catch it all. You be catch or more motion in us or more Sanity, Samre, Avena, and my henny, I've been pound one more back. No more dress if we are. They are Otumfuo or no swabber. None about him, what was it? And Asante Mamre, F. I said, I see. Yeah, episode for all media Ghana TV. So, no one when you saw what channel, send it, catch him, Pepe, and I just say, yeah, no. The air so ever mention, I found a live into Monshe video way, and for my son, and the mushroom, Kosoko, I have for no, and I humanum, and I appear has say, just a web pinobia, the end of Munina, actually, come. Pacho didn't say. Kofi Same. Pacho say. Kofi Same. Okay, Pacho moya. And Totro on my hearing. Totro. Okay. Nah. I go to fashion. And what is that friend? And you on my hearing. Eba Bessia Cormo. Okay. Ready, Mammy, I'm back on some cacras. Saying, you should start. Okay. Mama, yo, me wa kwa baba o media Ghana TV. Pacho odi ne dey say. E from Odia ho adun kroma ye boa obrempon. Okay. We dey say no mu nyina direct me e dey ama dem gidi so be mama bakosem ai mo de na emu hwam. Yempe. Pacho plache. Mawura abakosem be na wo pati esisi a. E pese ye hu adifronti e na ye twetwe mu ha sei. Me da wase. Em se wo pese ohu ri a. Em se ye nyina ye nim se ye wura. Asante mai wura. Mra kakra ni e na watu asi ho. Edi Asante mai ye da kese pa. Ye nyina ye nim se granti wo ho asem. Eno e na wo hene bra o tinase na odwene hunu se ya na nanom koin e ma eno ma bi kodi baabi eno ma no ye de aba eno ti obodwa fra Asante man nyina se ye mra ye mehwe eno na wo hene agire mu a eno odi adi na fidida wo hene be edi akonwa anase ya wo no emfie aduoso enan enie ena odi akonwa so emfie aduonunu enie eti na de ya akasa de o hene se afidida no obonu dwa kese
empo no yi asikagya kofi no de akyerɛ amansan anase Asante man nyina enti amahene mako aduosia enson omu ne omu abrempɔnfoɔ Asante hene abrempɔnfoɔ ɛnɛ yɛ nyina yɛ wɔ kurom ha yɛ bɛboa wɔ hene amana di na de kɛseɛ Okasi sikagya kofi do bi wɔ hɔ a onim sikagya kofi na yɛ de ade kyɛkyɛ yɛ muka yo sikagya kofi yɛ akonwa yɛ nyina yɛate kɔmfo anɔkye edi nananom ɛkɔ a wɔbuti bɔ bubu wɔ mo mɔwrɛ titi wɔ butiri mi ɛne gyi sikagya kofi firi soro ɛma Asanteman ɛyɛ Asanteman sɛ no deɛ ka obi bɛka sɛ ɛyɛ tete asɛm ɔkɔmfo anɔkye mmerɛ so sɛ bɛɛdɛn na sisie yɛ Otumfuo etimi yi sikagya kofi akyerɛ yɛ ɛno na ɛma yɛhunu sɛ amammerɛ yɛnto ntwene sɛ yɛto amammerɛ twene deɛ a na neɛ ka me ne wo ka yi ɛni hɔ alright na kyɛ sɛ ɛnɛ no yɛbɛyi sikagya kofi na obiara ani ehu okay bɛda ase bebree Okay, Pachodi need to say. Ana do mensa abebio. Pachasi. Ana do mensa abebio. Okay, Pachomo ya ipa. Aguna Asante aguna. Asante aguna. Asante aguna. Ese ine ni. Nana Japa me ya ne wosi nana aguna mahina nan. Ese nana aguna mahina kwa kura. Na Japa me ya nana bi kwa hene one mprempre wosi nana aguna hene. One konfo hene e ma Otumfuo Asante hene. Ni ade ba se yehwe dwumadi a yewura edi no ne ede ya awato ne nsa afre na nanom yire wa Asante mem ne akyirikyiri ne benche ana ye ba beta na chi adi sa afishi na ya no tina me ya ba mate Kofiase. Okay, that is very good. Oh, what do you make us the idea about Hanny say, Bibia, Nana Asante, and the program are all in Intina, my and I about. Baba media Ghana. Pacho from Nana Kwabrakusi. Pacho did the same. Nana Kwabrakusi. Okay, Pacho Mufi. Pacho Ajoso. Enyasu Ajoso. Nana Frano Kese. And I am my hene. Our Nana Asante hene. The Ajoso. Any Brakaso. Bonure. And then Yinasu. Omunina Ebusian Bakon. Yeah, Nana Asante hene. Any fine hene. Tina Baye, your Baba song. I say, Yura, a Yarika say, I want to mention our room. And I say, Ura, a Yarika say, now what now room, and Monamani, a Buonim, and I proud from Hona, and not to say, and the Bedia Rechi, never some Yura. And then I was expecting that happening one because it's say, yes, say, addition could be a Besuaha, and then I was expecting. Oh, anybody, any respect to her, said, yeah, Asante
yewura sɛ bɛgya Asante mama Asante ma yɛnkɔ so no ɛnɛma bebree woba ɛna bɛhunu wɔn so adeɛ. Yes, yeah, this Kofi and the baby in a life. Look where we saw. Betuma Basosa, yewura onyin pie basa. Betuma Basosa. Okay, medas memory. Kɛseɛ na ma ne ɛkwan so no Otumfuo ne wɔfa paa ne nsuta hene ne ti sɛ ne wɔfa edi ada kɛseɛ ontimi nka sɛ ɔtena hɔ ɛso ɔba no dom nti ɔba ya ne wɔfa ase asɛ nya 25 years nti ɔba no ɔbɛbɔ n'akyi dom. Diza. Send away near G. And I don't buy. Oh, Mamma, I'll do that. My man, you didn't see an amono. Maybe I don't know, maybe I penny. Mr. Papenino. They didn't see you to my man, and I know. None of all I'm only. Pacha would in the same. A friend and Asante Tutu. Okay, Pacha movie. If we such a be possible. The chair be possible. Okay, we him see beside there and the woman. A year, you read Media Cassia, a sin and so in Finchia, a duenu enum, affididano. And necessary at the Cassia. And I have said, you boy, Chidomna, wedding in Finchia. No, you can see and see about steps. I say, and then so a day, Cassie. It's a way to make a move for you next day. A bit more how moon you casa day, Cassie, pray the day see in a dear day, Cassie. Sir, and no, and at the Cassie, and a strong cocra. And then you ran in Finchiana, where you know, about Beshia. So, and then about Beshia, and now say, and you didn't can't acquisition. Now you pedano, not a yakassia. Can be our bones, yes, at the Cassia piano. Say drop on a stronco. You run in an anum a mine and a brim on phone dinner. A shower mentia, pick a simua. So, what was some of it? Because of mine, you got to have for an enemy. Okay. As some Kakra mechanic say, I hear dear, a year. It's no Yamwa Yura, Nayura, I hear no Enyakase. Na emaburu no so a omo ba no so no omo mehwe se de amamle ene amane esitie na omo nsua na omo ntwe omo hu mfiri ene maboni suba tantan ne edunum basa no na omo ntwe omo nyina emfrim na abre bia na nanum bobodwa bia o manhia bia no emaburu no mla na omo mehwe na omo nsua bi na eduru omo so pen so a anya den ama omo meso medase yebehia bi oh media.
Chief of Manfu, Nana Kwam the second. Okay. He is coming to the Deba ground. Okay. May God bless you. Amen. Here comes the Queen Mother. See, our Queen Mother, Nana Yabrafi the second. He is the Queen Mother of Manfu Traditional Council. He's so beautiful. May God have blessed her. May God be with you. Thank you very much. Thank you too. Come to say, and then I'm away. Say, Yahima, you didn't see. Manhyia, I didn't see. Now, my idea, but was there. Otumfuo was there. Now, my idea. I'm Oboku Manhyia, no. Nana Shia Bokia, or Tosumi, no. On a friend, what group? A double, I say. Ordinary young Bexia, Otumfuo Osei. There's no Oboku Manhyia. Yeah. Say, Dabi. Akwaba, o media Ghana. Okay. Yakukwado say. But on our way, we are in Papua. Bechem. Nana for Sufia Bo. No, Tosumi. Nana, I drop for Sawa, Jamana, on the corner. To corner. Hey, mommy, I know when you're Yakuba. Yeah, Nanahima. Say. What the I drop program last why? Bechem Manhyia. Okay. I drop program last okay. Otumfuo Osei. And now, we'll go drop Bible swimming baby, and now, last day, just a him and him Funina Eba. Na Yabe crack, chat to Eba. Nana boa chance. Okay, fine. When you in a banana. About your minute, Nana Tafu in an arm. Me and Nana Tafu in Chidom. Okay. Yo, Abako said, you say, Tafu in here, Otumfuo Benkum in it. Okay. Bono, Anna, Mercy, and Nano. And I say, Nana Santini. Baby, I was saying one in the Benkum. I didn't have him for the tour. And now I could be. The Sanjin and not a friend. I did them. Abba said, that the banana about the song. Nana Otumfuo. It's what the Samu has here. The about the Samoy. Let's
Let me know akasa kakra. Mommy be kasala. Okay, you can say. Akaba. Yes, sir. Pacho did it say. What did it say? It didn't go Fijima. Okay, Pacho, where you from? Mason Quanta, Manso Quanta. Manhyia West. Okay. I consider Anna dear by. Aye. Maybe that the enemy first time. Adolfono or Media Ghana TV and one and a winning so ocean. Send it, start to know the caricature. Manhyia and I have a BPA, and what has say, and a Otumfuo now without ODA 74th birthday Thanksgiving, and I just say, and the Echo Swaha, so my venue will be a no more action from more. What did it say? Na nature. I shall Manson Quanta. Manson Quanta. Any man and a breast can yaku. Manson Quanta or Manhyia ma. Ya dear by any say, and I was there. Otumfuo Osei Yamra. Na I am in my boom. Any I was there for fair. All right, me that's it. Pacho, didn't they say? Edisipo. Pacho, wait, who pay you? Pacho, I don't think for the number coming. I'm a commission. Otumfuo Osei. On Robin, if you're a number community, and I do message out. Okay. All right. Pardon, me pacho, I am my number. Okay, right,
Okay, Dina, you. Okay, adafo no mesan checha mo nyina me mamo akwa ba edeba all media Ghana TV so send e start ye twa ho fonyini e ka ho asem e kire mo no ene eye edakese ede ma asante man nyina sanse Otumfuo Osei Tutu the second ene na woda na say Thanksgiving kese ena koso ene so ade kese ye sanso po e ba bedru ha de say ya say ye papa ana say ye Manhyia eye Otumfuo wo ba be isi kedwa kofi a kire asante man nyina ene ewiase afa na nyina enuti ene wo hu say ye streaming live e wo all media Ghana TV so it's waiting me free so be drop wa jentre de koso nyina say hu ahemfofo o ma ye ne omo e be twetwe nkoma ne say etwa ho mfonyini e de atrem. Okay, na konta se hene ono ena chese wodi asano konta se hene no nana nana bro tutu tatai Lesa konta se ma hene ena we display kakra e wo hono mono obenyi akwa baba o media no na cho pop stay nyame adom na muso a nyankopon adom ye ho ye pa but we dey nim say contact Manhyia na so so no boy yo baloma oji aboa mankwa du na otosmi no na contract Manhyia Otumfuo ofa Asante mem na oni sanan su tahene omni agihye omo Otumfuo ofa o ana na obaba boa no ofa so odi ada a etwato e wo sa afidi da wo die yi mu tina hu baloma oji aboa mankwa du na contract Manhyia wa ha na chese obabo abata no ofa ase achi no wadi na there and 50 da o 25 anniversary na 25 anniversary no aba bedi ne ne nti na ho be ma oji abo man kwadu na wa ha one ne dom o ba so no nko ono ha ne maame na wura hima aka no ho na atibia hima na di akire no na wura hima no adi yanim a o matrase na atibia hima so ne mpanfo ka no o mu na ya kontasofo kontase hine ana na kontase Manhyia nko na wo Manhyia bebre ka no ho awa Asante mam ha ebi wa wura infante mam kwawumam na wura hima wode ne domaba na tibia hima so de ne domaba na akokofa hine o mu na aka ho o mu na ya kontasefo a o ka na kontase Manhyia ho e ma ne dom mu ye duro awa Asante mam me dase Minini ko nya me che. Okay. Mini bia kwanta Manhyia na nam fodwa brago na enam aye boss ha dwumadie ase enada yi. Wode na nam fodwa brago bia kwanta Manhyia wo hene yire
Otumfuo Nkonya yere preko pe eno no wo ye wahene yere ai ali aye ni fia ali oba wonye howo oye ni fie ene waba ai yo e de wasi bebre ne ka kyerɛ mo sɛ Manhyia ɛna ɛda so wɔ ready mmɛma mo ngya yɛ hɔ nkɔ sanse yɛ de ani ɛne na mu de ebe hu bia we asɛ yi no yata ya so se sa ade bi no de beto wo bia ebetwa ho mfonyini na kyerɛ sɛ yɛ de akyerɛ mo eti wo hwa na wo subscribe to channel we na wo drop wa agent kyerɛ so ɛde ato hɔ no okay ayo man akwa mi dawa kwacho ni ne de say Bididi Nana Safo Kantanka. Okay, Pasha Money Wine now. Beni Mehini, your friend Sawansa, and Apo. Himahini. Eh, Himai. Eh, Hini. Okay. Your friend Sawansa Apo. Menin and Nam, Nichiamin. And a year and now Otumfuo. What's it cry any barrier so? Would you add the any fish here at you? Oboja kese eni ntina himahene ene ne mpanifo eba yasa wa ne se ye be ma Otumfuo monu yo esanse odi akonyan woye no ma bebre dia ma Asanteman free education woboa ma enyanka ene mobro afosu tanachi I said in crying and in tin eba. Okay, let's say Himai Hine. Bono, and I just the whole display. Himai, okay, all display. Ankase Himai. Okay, let's say Ankase Himai Hine. You know, so all display wo come on. Yeah. Okay, ya kwaba. Neje so hene. Tell di dey say. Bidin de ba afo awua. Okay, pacho on here. Aye na apagya hene. Otumfuo apagya hene ne ba no no. Ai, kofo faase apagya hene no no. Ona Asantefo apagya fo nyina na ehwe omo so. Ane. Kofo faase ni mponye nchen. Former president. Ne wo faase pa ni nua ba na ne ba no no. Na oye apagya hene Otumfuo apagya hene no no. Se dem di kan no. Se ne we de na ye ni so no ye nim asu ebisa e de nenne e de mo abahase. De na ya suma apagya na me nua na no no. Ana no so se bi me nua no ni ntimi hwe se me nua nko amra. E da so no ni akosoma Asante hene ni asoma Asanteman. Ti Asante hene nkoso na Asanteman nkoso nti na ma ye nyina wa ha. E ti so hu ni adom ibia dia na ya Asanteman nkoso na Asante nkoso ntia. Enye bibia Asanteman ni Asante hene nkoso ntia.
Sorry. Nana Kwampo. Nana Kwampo. Okay, Nana Kwampo. Bacho mo Otumfuo apeja hene. Apeja Otumfuo ba no no. Okay. Eba. Okay. Apeja hene, Nana apeja hene. Okay. Bere ni be bisa ene mo abakase. Na ya kwasida kase. Yewura edi no mfie aduonu no. I was saying na better lunch. Neba, minyan. I was saying be dear papa. Na ye suma Asante mai. E ma Asante mai hu se ampa Asante wad. Ti na ye ba ya, ye be so yewura. Ye ba ye ya ti say ye papa e ba be isi ke dwako. No kura bi san wo. E wom. Na sika dwako fi sabe. Mamre wo. Okay. Obo obe bisa say na sika dwako fi de ye tete amamro na ye den na enemre. Otumfuo se oba be yi. Ujidi se obe ye bi mo je. Sabe sika dwako fi no. Se konfa no chi mai no. Enko ba bia. Esia fie. Enti da bone na sa kwaside sei. Ene eta fie. Eta yi ba bonti. E be cha Asante mai. Okay. Right. So dey be da say. Setre kwa mai. Okay, pacho we dey nim tie bisa. Ene eden na de wa ba we fi mo ha. Na ye yewura. Otina akonya so ye mfie aduenu nu. 25 years anniversary emi wodi. Enti na hemfo na amai hini nyina. Obia beta akire ama dwumadie no aye kama na so ye akwaside kase. Tu hu kente na etwagu ha no na nananom nyina obia adi akwaside ama yewura. Okay. Akwaside wo dia be wo mu dia na se me bisa wo akwaside no yakasa akwaside cry dey na denti na ye di akwaside. Akamfo na guo no mu no. Ye kan na aduanan. Enna aduanan bia no na ye akamfo yakwaside. Sa branso ya nananom so tete no mo tenase. Da no mo fa nko ba bia mo tenase no mo hwe ne akoso wo fie. Ye to siesie fie ya to ne ma wo fie. Aba so dan so ne ye ma ye nkonwa bibidie. Ene ye me de beta kakra ka ye ma nkonwa bibidie asa wo ti ase. Sa na kwaside tie. All right, so dey be da ase. Smedas. Udini say. And I come very so and sense as okay. Now my hand chairman. Okay. I come here to support. Asante Achimao. Okay. My hand chairman. And they about a gabono. To her, and I didn't see a name or no continue. And I come in. So missing and Tina. Okay, where they see a day in the about the which home for you can carry a train. And that day about him said they all can. Krura, a Kakrura, and Asante. Now, Osei Tutu, or Tosumi. A year and anniversary or Trasso, a Trabanyasu. If you put a due 25 years, and I believe I can. And then I release all crime, I say. Until Nona, at the Abba, Yababasumi,
ama Jumadie akoso ne ya de na kane no na ade kese no afe no nhyase anase na wieye ne sanse ene sonkuranka akwaside afi no we ne toso 9 na we ne esonko se nana efi nhia no we zanka the birthday ti di anniversary na bomti no say enye na ade kese. All right, so there medasi. Alright, Adafono Mesa so HHM na mama kwa babiem abahase all media Ghana TV na we ni gusto awoshe no sene ne mo hwe ya na sene nye mfedi agro sene edi ka kae no edi ka ka tremo no na se ene Otumfuo Osei Tutu the second ne Thanksgiving and I just say koso wa ha say and I twa ho fonyini e de atremo no eti wo hwa na uja wa de tre e bia wo wa asem bia be ka kire Otumfuo sanse ene ababe na wo da sonko ai sanse ye ne Thanksgiving na se wo hwe sina na Manhyia na ye wo se ne de bia na se ne me start ye nyina maka wa kyeremo no Otumfuo Osei Tutu the second na woda it se ne ohu ya na Manhyia na ye wo ye fa ni nyina live na se wo so we amamre de wunim ne de wunim ni nyina display wa ha sei etu betimi agya wa den twere no de ato hono na se wa hwe ma matu kwan e bia muni se ne Ghana na Asante memu esi edi ya de eti je se memi ahaba na udire de sei afa ba foche na chamo ya ipa ko yeah abim ada sesro marketing okay esa muna musakete okay all right that's it.
TV so ena weni eguso a chese wo hye aha sei na chese ha ye safo ahene ena ono chinemu na chese ye kama no na se bibia aye kama ubekọsọ na wa share video we ube share ube like na we feel free so ube drop wa gentle no ede aso hon ma ha sei ena Otumfuo Osei ni ho wi a ube pie afa nti na se menhia hɔ ena ye wona na ye twa edi achem se ne ohu omo kitekita nsafoara na chese safoafo hene ha safo ahene na just say musoso echegu ha sei se Manhyia ani da sugu na ye streaming live no ye nja ye honko baby Asante ne die amamre ni amane ahodo ebekoso ewa ha sei ti o media Ghana TV so e na wo hwe no se ne hu impanyifo ahemfofo omo ha sei we ye asafoafo nyina ehene ne na chese ha sei ale mai di shemsa Baba media Ghana so pacho dini ni sei wa to the second obepie na chese award eye 74 bed o beba sa
Asante. Sikejwa kofi otu ede atreye sene wedi guso awoshe no ya weye susu omu nyina ene Otumfuo Osei Tutu the second ono ane eguso ewo atwenye mu aye twen no na se enche bia fo eba bepi ewa musa tebe ewa hasei ya wa esu ekoso na se ene ye ba be sikejwa kofi nti wa wate ho abakosem dadaada ese okofo anoche ebe yi sikejwa kofi ede baye no na se ene Otumfuo Osei Tutu the second ono soso oba be yi sikejwa kofi nti wa wate ho abakosom na ensuso no wani encha aso no ye ba be yi ni na life na chese wani ahye ni gusu enso eyo osibo aha osibo ina chese yende no eba na ese na Asante mai ye ni abere ko ye ni abere ko enche na Otumfuo aba bedru hase se jai honko bebi akoswa na she emaye wa peso ho Asante hene Otumfuo Osei Tutu the second no na ese koswa na stay tuned efamaye sanse enche bia obeba aba bedru hase hu sa ahemfofo aha mom kita eye no ene ade wa wohwema se wo hini ni ampa se ni ma je se ye yi ni nyina ebi
Sikeja kofini ede ba no. Sikeja kofini ede ba no. Sikeja kofi ene ede ba. Sikeja kofi ela chese yede ba no. So enieme benyina ni nyina echese Manhyia Otumfuo Osei Tutu na se papai woye woheni mu a na se ne watwene ma ni nyina aba a wo de treye no de ahye Asante man so eni bonyam. Ye Manhyia Asante hene ne ye twen no a ne chese wono a na wo ba no wono a na wo ba no na se Otumfuo ba se ye Manhyia Otumfuo na pia na pia golden stool sikeja kofi na chese no na eba no ye eno na we yie pie no na se mwana mo challenge no eno na ye yie pie no sikeja kofi okonfo anoche eyi ba ye no eno ene Otumfuo we yi ede epie okay, so obo nanano afi ina nana Otumfuo Osei Tutu eba ibetwe mu no golden stool sikeja kofi ina chese eno so yede eba betwe mu no afi ina wote kokoso Otumfuo Osei Tutu oba de waha na se de na chese bi Otumfuo ne 74th birthday in say egu enshales ayefa ho de etrem wait me feel free bia and our message bia de be mo Otumfuo wait me I drop the answer comment no as Asante hene Otumfuo Asante hene Otumfuo Tutu na pia
wa ha say for second they say world bed na face so memu na nani midino ede ohima ade pakoso na one yen entina
Ebisiafo Mesaso Echecha Munina, Mesama Mapaba Shoko, Eba or Media Gala TV, so Napo Shramo, Semokoswa, and the Eshe, Afe, Ena Asante Hema, Wababe, the second, 74th birthday, Ena Afe, and the Atre Afe, Ena Asante. Babe, so no, and I should say, yeah, for Father Barrow, it's for Swana Shay, yeah. Asante hima ono na waba bedroom no se waba bedroom ahase hu se na hima ho ayefe ye pa na na pia o yeah ono oba no asante hima ene ba no yana na ho ayefe na pia o asante hima no no so waba bedroom otu asante hima na ba bedroom ma mi mo fe we nyini so se no mo fe ago Bibi waha that's when you trust na say chi wajia bet baby sani nyina ye bet me aboa pinipanyi fo na ye omo ahwehwe nkomo se bibia etimi aba be ye kama de ama ene ye ntina enja ye ho enko baby asan se na de ene ma hodo ene be koso ni nyina so ye betwa kofo nyiri de atrem
Adonfonum or Media Gala TV so sene ba ha se ye twa homfo nyini nyina e de tremo ni nyina Otumfuo Osei Tutu the second ne 74th birthday awudi and Thanksgiving and afa so ade kese which is akwesi day aye ba ye so sene ye kan ye no sa pepepe and asha se na etie sikedwa kofi mo twa homfo nyini we nyini nyina e de ahwe yakopon on hwa mo nyamo kese ese mutimi ene ye tena ye e ba bedru se ye da mo nyina ase be like be share na fe so we feel free so be drop your waje no aso comment no ase ohima adepa enemy di all Media Ghana TV so ene nyame hwa mo ma bye.